Pasibayu, mititipon tamo kening kapag masusya na ning banal na Eukaristiya. Kapamilatan daring panalangin at kanta, makiabe tamo king balang metong banagawa tayang makabaldugan niting kapag masusyan. Iabe tala po ken kaya katamong panalangin, ring kapasalamatan, Barangay San Miguel, Manolo and Henselu Maglangke and family, Arlene Esguera and family, June Faye CJ Ganya, Ricky Alona Malyari and family, Nestor Gloria Sarmiento and family, Rafael Maniago and family, Mary Lou Calbang, Arnel Jane Cuyugan, Ryan Grace Malonzo and family, Cruz de Jesus family, Leo Vigilio Rosas, Carolina Rosas, Merly Macabali and family, Rudy Bondok and family, Arsenia Sunga and family, Apong Kita Florinda and family, Ronnie Florida and family, Jesse Ellen Dizon and family, Mayor Roding Gonzalez and family, Monico Mercy De Leon and family, Elsie Tonggol and family, Nancy Edward Canlas, Tita Martinez and family, Lenny Tumang and family, Nepo Pernia and family, Remedios Maniago and family, Maricris Suaso, for passing the United States Registered Nurse, Aldren Suaso and family, Edgar Yumul and family, Henry Sampang and family, Jimmy Magtira and family, Jonathan Magtira and family, Dempong Lekcom, June and Maribel Gomez, para king karelang 25th wedding anniversary, Bautista Dizon family, Rosales family, Rodolfo Gomez and family, Marlene De La Cruz and family, Aurora Martinez and family, Rowena Perez, Jelly Doris Pangilinan and family, Erwin Manalo, Banji Kalma and family, Alex Tiki and family, Peter Marilyn Cuyugan and family. Personal akayadwanan, Eligold Gorospe, Asuncion UC, Lani Alegria, Jocelyn Malyari, Delia Lising, Lady Tonggol para king kayang safe travel, Neil Randave Tayag, Janiel Jane Vergara, Melissa Pangilinan, Cyrus Tumang, Raymond Jonelyn Pascual, Lenny Martinez, Vince Hans Carla May Maniti, Ring Magmasusi Kingaldo Daring Karelang Kebaitan, Rowena Reyes, Lucille Tayag, Yabetala naman po kayang kakatamong panalangin ding kaladwa, Elisa Onopre, Enrico Yumul, Eleuterio Lutgarda, Leoncio Lauriana Esguera, Teodosio Loreta Tumang, Jose Victoria Cuyugan, Eden Sese, Mirna Punzalan, Antonio Nicolas Nukup, Cesar Malyari Sr., Roy Aguas, Nilo Fe Colina, Federico Hilaria Sr., Robert De Jesus, Mariano Garcia, Yolanda Alberto Cruz, Romeo Boado Sr., Jaime Manaloto, Angelo Cuyugan, Edgar Catherine Lising, Justino Padilla, Ricardo Ibe, Rodrigo Ibe, Carmencita Gorospe, Clarita Ibe, Ignacio Filipinas and Noel Macabali, Reinerio Laniera, Felisa Bondok, Antonio Calma Jr., Gaudencio Sunga, Manding Sunga, Jose Esperanza Maniago, Bonifacio Leticia Robinson Emelito Tonggol,
Robert Maniego, Simeon Conchita Maniego, Ernesto Franco Jr., Juan Cecilia Martinez, Jesse Celso Flaviana Policarpio, Aurora Ireneo Gintu, Said Amir Al-Said, Oscar Maniago Sr., Ligaya Ibe, Julius Ang Rivera, Tina Marie Yumul, Nicolas Juanita Kunan, Jose Sr. and Sr. Magtira, Jerry Domingo Magtira, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, Victoria Villegas, Wilfredo Villegas, Elita Gomez, Simeon Gomez, Angela Gomez, Rosita Mamangun, Reynaldo de la Cruz, Kylie Romantico, Marley Daniel Salinas, Rafael Adabiog Sr., Roberto Gomez, Angela Macapili, Seferina Bienvenido Manalo, Ben Evaristo, Erlinia Carlito Maniti, Francisco Petronila Pangilinan, Alex Beth Macabali, Rowena Clemente, Justina Mendoza, Loretta Fredito Guevara, Chodoro Elena Ibe, Elpidio Marinas, Pedro Ibe, Alfonso Sampang, Azir Tiki, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Pamila taning kayang pari at makyabe king pamagkanta, king pamuklat adalit. Talakat tamo po.
Kaniting misa, yabe tamo naman, karing katamong panalangin, ing makatuking kayadwanan. Isundo tamong manalangin para king kaayusana, ning katamong bansa. At ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kayadwanan, ding miyasawang Carmelino Jr. at Maribel Gomez, magmasusi king ka-25 anibersaryo ning karelang kasal. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kayadwanan ng Philip Miguel Velasco, magmasusi king Aldo ng Kebaitan. Panalangin tamo naman ing kayadwanan di Jose Bernardo at Dali Velasco. At ipanalangin tayong kaladwan ng Braulio Tamayo. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon tamo, kiing lagyunan ng igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, parating mantabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Kaniting kayabakan mitipon tamo, ban pagmasusyan tayo, ing katlo ng Domingo, ning panahon ning Adbiento. Iting Domingo, yapi ning Domingo ning tula, ing Domingo ning pamagsaya. Uling malapit na ing malapit, ing kakatamong panenayan. Mawad tamong yaning pakalulu at kapatawaran king Ginoo, karing kakatang meging kakulangan at pamigasala, bata mong maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginoong Jesus, biklat mo mata, ring bulag, ipakit mo kaya kami ing kagipitan, ding kapatid ming pakakalulu. Gino, pakalulu. Gino, pakalulu. Yesu Kristo, biklat mo balugbog, ding maklak. Ibuklat mo ring balugbog mi, king aklis, ding mayna. Kristo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginoong Jesus, pepatalakaran mo ring pile. Bustan mong asaupan mila, ring alang akarapat, uyap ning takot dat kabigwan. Gino, pakalulu. Gino, pakalulu. Patawaran mo ring kasalanan mi o Gino, at gawan mo keng migit kawangis mo. Tayran mo kami papunta king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Gino, Diyos ning kapanaligan at tula, birian mong datang kabusal mi at maging malapit kay kami ngeni. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo. Paintulutan mong mayakit ing mabibiyaya busal mi potang malapit kay king metong at metong. At magdala keng kapanayan at katuliran, lalong-lalo na karing kapatid ming kalulu at karing daralan kasakitan. Akilala resana ding tao, king antikaniting paralan, king iya ing datang at tanggapan deng mitmong tula. Itiyadwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyem po magari kambem at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Luklok tamo po. Ngeni po, ganapan tayo po ing pamanyindi, king kandila ning korona, ning Adbiento, king ikatluna pong Domingo. Mr. and Mrs. Hensilu Tonggol and family, at ding karelang apat na anak, Imagi, Imegan, Imigi, Imorgan. Ikaw
King mit mong kasalpantayanan at malalam ang kapanaligan, makirandam tamo po ngeni, King Amano ning Diyos. Pamamasang Pamamasang iba't king libro na rin propeta Isayas. Bustan mo ing disyerto, magsayaya at karinggabon aalang ulaga, sibot lang sampaga. Ing disyerto, dalit ya at kulisak kintula. Magingan tiya karing bundok ning Lebano, king Leguano, at maging matabaya ang tirig marangle ning Carmelo at Sharon. Akit ning balang metong ing ligaya ning Ginu, akit da ing keyang degolan at upaya. Di na nyo lang sikanan ding gamat a mapagal at ding tud agagalgal kim pa mga lambot. Sabyan yu king nino mang miminalub, siknangan mo ing lub mo at eka tatakot. Daratang yang Diyos ba na kayong iligtas, daratang ya banding kekong kasalang, kaya lang parusan. Manakit la ring bulag at ding maklak, makaramdam la, ding pile, lundag la at terak, at detang pipi, kulisak la, kintulara. Miras la Jerusalem, king mitmong tula, daralit at kukulisak king saya, maging maligaya la kapiladman, lungkot at kalingas-ngasan, mawalangan. Ing Amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, Gino, datang naka at iligtas mo kami. Gino, datang naka at iligtas mo kami. Ya, ing tapat kapilanman. Potang manatulya, papanig ya karing malulupig. Ya, ing babye pamangan karing danupan. Ing Gino, ya, ing patimawa karing bihag. Gino, datang naka at iligtas mo kami. Ing Gino, pasala no mata ring bulag, babangon no ring mebigo. Ing Gino, ingatan no ring dayuan, at sasaupan no ring mebalo at mengulila. Gino, datang naka at iligtas mo kami. Ing Gino, kaluguran no ring makatuliran, dapot dimbalak da ring marawak, lilipulan na. Ing Gino, mag-ariya kapilan paman, ing Diyos mo, o Siyon, mag-ariyang alang angka. Gino, datang naka at iligtas mo kami. Pamamasang iba't king sulat ning Apostol Santiago. Mibabata kayo, kapatid. Mibabata kayo ang gaking panyatang naning Gino. Lawan nyo no makanano yung maninayang mitmong kapibabatan, ing metong aortelano, bayo mikabungang maulaga, ing kayang gabon. Mapibabata yung maninaya, kimumuna at tauling uran. Sukat kayo namang mibata, e kayo pa'y siralog, uling ingaldo ng panyatang ning Gino, malapit na. Kapatad, e kayo mipapamarsala, ban e na kayo atulan ning Diyos. Ing ukom malapit ne, at yun e kimpasbol. Kapatad, ganakan nyo la, ring propeta ang meging talapagsalita ning Gino. Gawan nyo lang uliran nyo, king kapibabatan, king oras na ning kasakitan. Ing Amano ning Gino. Salamat, King Diyos, para nga lang tayo po ing mayap a balita.
ing espiritu ning Ginoo at kanako. Pinili na ako bani panaral ing maya pabalita karing pakakalulo. Inginu mantabeya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang atsuking sukulan ni Juan Bautista, abalita na ing darapta ng Jesus. Mitubod yang mapilan karingkeyang alagad at pepapunta nala keya. Ngarang kinutang kang Jesus. Sabihan nyo na mo kaya kami nung ikayu itang datang ayamanwa ng Juan o kailangan kepang manayang aliwa. Nga nang may kibat Jesus, magbalik kayo kang Juan at sabihan nyo kaya, kaya kayong dimdam at ikit. Ding bulag, manakit lang pasibayo. Ding pile, makalakad la. Ding leproswan, kakayap la. Ding maklak, makaramdam la. Ding mete, susubli lang mie. At ing mayap abalita, mi panaralya, karing kalulu. Mapalad ya ing taong alang pamikakuno tungkol kanako. Kalakora ding alagad ng Juan, migsalita Jesus karing tao tungkol kang Juan nga na. Kanitang minta kayo kang Juan king disyerto, nano ing panenayen yung akit. Metong yang timbong babayutok na ningangen, nano ing liwalan yung alben, metong yang taong makaimalan masanteng, ding taong pakaimalan masanting, karing palasyo lamu mayayakit. Inya sabihan nyo kanako, nanupin ing panenayan yung akit, metong yang propeta, sasabihan ko kaya kayo, ing ikit yu may gitya pa, king metong a propeta. Uling hiwan yung sasabianan ng kasulatan. O yan ing tubod ko, nga naning Diyos. Itubod keng makapauna kaya ka, banang isa dia, ing dalanan mo. Sasabihan ko kaya kayo, karing sablang linto ketiking yato, alapang linto lahalong marangal, kesa kang Juan. Makanyan man, ing peka mababang dili, karing pag-aryaning Diyos, may gitya karangal kesa kaya. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kanito pong Domingo, pagmasusyan tayo ing katlunang Domingo ning Advento o ausan tamong Gaudete Sunday. Inyapin po misinjane ing katlong kandila, ing kule rosas, kule pink, ing kandila naning tula. At ikami nga doang amo, makasulod kaya pong kule rosas
o kule pink. Ngeni ing Domingo naning tula. Dapot nanuyawari buring sabyan ing tula. What is the meaning of joy? Nano ing pamanaliwanan niti king saya. Tula ampon saya. What is the difference between happiness and joy? Nanong pamanaliwara. Ing happiness kanu o saya, apin itang saguli at mababong pakiramdam o feeling na makadependi king akakit namo ning mata. Itang saguli mo mong panamdaman, kayari na mawala na. O itang saya. Alimbawa, tang mipapamiro kayong mikakaluguran, mipag-joke kayo, mipangayli, o ita, masaya kayo. Dapat po tang ala ng mag-joke, ala ng maili, ala ng saya. Na masaya. O ita ing happiness o saya. Ing tula naman o joy, apin itang malalam at maglambat a pakiramdam na mahanibatan king pilubluban tamo. Maglambat at malalam a pakiramdam a mahanibatan king kilub, king pilubluban tamo. Itang agyang nakamaili, agyang kasasagakgak, ating tula king puso mo, panamdaman mo, ing tula king pilubluban mo. Anti mo po, may kapayari kang anak, may graduate yang college, may board exam ya at may pasarya. Ikang pengari, kakabud masaya. Matula ka, uling may pasarya ing anak mo, may yari yang may garal. Ot matula ka, uling kayabe na ning pangapasar na, apin itang sakripisyo kapagalan. Aluwa mo ing estudyante, ing kaya kang anak, nunay ikayong pengari at ing mabilog ng pamilya. Oita ing tula, manibatan king kilub. King pilubluban, itang makalto, dapot panamdaman. Ding pamamasa kaniting Domingo, o yan mo naman po ing temang daralada. At di ng tamong pansin keni, itang tula apanamdaman tamo, potang darake taya ing sarili tamo, kareng aliwang tao. Potang darake taya ing sarili tamo, kareng aliwang tao. Panamdaman tamo ing tula, potang luluwal tanak ing sarili tamo. Potang ing mismong sarili tamo, bibietane, kareng aliwang tao. Ngayon puntalan tala pa, rening pamamasa. Ing mumunang pamamasa, iba't king propeta Isaiah sa Sabiana, na ating kanong tula, matula, potang ding may nasisikan la, ring bulag manakit la, ring pile makalakad la. Kawari matula, nung manakit, kay ba't mi kapanimanman ka? Nung maluwa na kang makapaglakad, kay ba't maglakad ka, siguradong tumula ka. At oyni, ing sasabyanan ng propeta Isayas, ing apong ginu, yang mamye kaniting tula. At ing dalit naman, papakit na ing kapurian king apong ginu, na mitatas karing at king mababa, at mimingat karing pakakalulu. Ing apong ginu, dininanong tula o dirinanong tula, ring at king mababa, ring pakakalulu, king kapamilataning pamiyangat na kabilyan, karela. King kaduang pamamasa naman, agkata nakatamo, ning Apostol Santiago, na maninayang mitmong tula. Kalupa na ning metong aortelano, potang panaya ng tumubo, mamunga, ingkeyang tatanam. Maninaya tamong mipnong tula. At ing ortelano, potang memupulya, siguradong aliwamuya, ing makinabang. Makinabang ya, ing buo ng pamilya, makinabang lanaman, ding aliwang tao. At king Ebanghelyo, ing Ginong Yesus,
pakilala ni ing sarili na kang Juan Bautista, naman kapamilatanan ni nga Manu. Inyang mintala ring alagad ng Juan, kang Jesus, na naman sinabing Jesus, sige, sabihan nyo kang Juan, ako na itang paninayan nyo. Ali, nunde ing sinabi na, magbalik kayo kang Juan at sabihan nyo ing ikit yu. Kinayap la ring masakit, sinubli lang miering mete, at ing mayap a balita, mi panaralya, karing pakakalulu. At oyan ing tulang daralana, ing tulang delana ning Ginong Yesus, karing tao kanita. Pepasublianong miering mete, may nakit la ring bulag, miglakad la ring pile, at ding maklak, may karamdam la. Kawari matula nung kumayap ka, king sakit mong cancer, king sakit mong diabetes, kawari matula. Lawari matula ring bulag nung manakit lang pa si bayo, at ding pipi nung makapagsalita nala. O yan, ing obra na ning Ginong Yesus, migdalayang tula, migdalayang pamagbayo, king bieda ring tao. At iti sanang tulang manibatan king apong Ginoo, amigdalang pamagbayo, mira siya naman karingalawang tao. Pero mira siya iti king kapamilatan tamo. King kapamilatan tamo. Inya kaniti pong paruminggo, o karening Aldo, pagsadyan tayo ing daratang a Pasko, ing panagkat kaya katamo, apining gawan tayang konkreto iting tula. Gawan tayang konkreto. Ing apong ginuaw sana katamo, na etamo mo kabod malulunos karingalawa. Nune sana itamo mismo, maging dalan tamo king pamagbayo rabye, ding aliwang tao, kalupa ning gewana ning Ginong Yesus. Uling potang dinake tayong sarili tamo, potang sasaup at susuyo tamo, atin tamong panamdaman atula na manibatan king puso tamo. At magumpisaya iti karing simply at mangalati tamong mayap dapat. Kalupaning pamamye pamangan, karing kapatad tamong danupan, o kaya ding manyad saup, nung eta na bisang mamye pabarya-barya, o kaya pera, malyari naman itang pamangan, ne? Magready tamong biscuits, tinape, karing kaya katamong bag. Ban kanita po tang ating manyad, ating tamong aibye, karela. O kaya naman, makiramdam tamo, karetang taong mangailangan kasabi. Ngayon pong panahon, tamo, ing mental health issues, darakal ne? Itang ena problema mangenitang, namo problema ngenitang pisikala sakit, nune patitang at suking isip ngeni. Dakal tao ing mangailangan counseling, dakal tao ing mangailangan kasabi, at dakal mo naman, detang taong kailangan makiramdam karela. Inya sana, so pantala, king pamakiramdam tamo karela. O kaya naman, karing kaklasi, kapag obra, o kakilala tamong daralan kasakitan, king bie. Itamungan po, mekad ating tamong kakilalang makanyan. Inyapin, mamili tamo, ang giyang metong mo po, metong mo, karing kakilala tamong ating mabayat adaralanan, king simpli tamong paralan, antabayanan tayo, ne? Antabayanan tayo, bangan maging mayan, ing pupusana na. O kaya naman, nung makalaot la po rin kakilala yung ating daralanan kasakitan, mag-chat, o kaya naman, mag-call karela, karetang mamroblema, pangaditala, o kaya naman, itang paramdam tamo mo na atsu tamo para karela. Ne, itang presensya tamo, panamdaman de mismo. Malyari tamo mo naman pong sumaup, karing programa, ning kaya katamong parokya, na makaparikil para karing pakaka
lulu. Nung sabihan tamong eta mo manakit ka lulu o eta manakit magkakasakit, well, eta siguro manton. Pero nung buriyo pong suporta karing kaya katamong programa kining parokya, mag-donate ka, mag-volunteer ka, o kaya mamiyak ang oras at panahon para karening activities o programa ning kaya katamong parokya. Ako po, miras ko keniking parokya tamo, ban kanita, pantunan laring pakakalulu, makipagkwento, anpong puntalan, pasyalan la, karing-karelang pibale-bale. O yan po ing kanakong apostolate, ing kanakong ministry, king parokya tamo, anting resident deacon. Inyapin po, o yan ing gawan tamo, karing daratang nga bulan. Nung bisa kayo pong mag-volunteer, tokyan niyo ko, abayan niyo ko, puntalan tala, pantunan tala, makipagkwento tamo, karetang kapatid tamong mga lati, karetang marayu pa, ang pondetang magkakasakit at pakakalulu. At pota pong gewa tamo ita, potang migmasabal tamo karela, lalo na karetang pakakalulo, atin tamo pong panamdamang tula. Ne? Itang tulang kasuywan tamo, king apong ginu, kapamilatan ning pamanyaw tamo, karing aliwang tao. Itang tulang magluwat, emu saya. Tulang magluwat, tulang emu asali, itang tulang manatili. Uling iting tulang iti, menibatan o manibatan niya mismo, king apong ginu. Inya pong megapostulate ko king baliti ang popong porak o yan po ing gewame. Pisyalan mila reng mayayaliwang depressed community. Pintalan mila, pisyalan mila reng mayayaliwang communities king po. At baluyo po, may bigla ko ketang metong sinabi na, nitang pintalan mi nga na. Balami sapo, alaning pakyalam kaya kami ing pisamban. Atin niya pa palang pakyalam kaya kami ing pisamban. Deng pintalan mi, apin detang magbabasura, detang maguling, detang era makasimba, uling manintuna nala, bahayo la paman simba. Atin niya palang pakyalam kaya kami ing pisamban. At sana po tang mangumusta tamo, pamuntalan tala rin ng kapatid tamong pakakalulu at mangalati, sana oyan mo naman ing panamdaman da kaya katamo, na ating tao, ating Santa Iglesia, ating parokyang magmasabal karela. At kabalik ko po kanita keng seminaryo, kaya rin na ning apostolate ko, potang mga di kami, migugunam kami, yako ating kong panamdamang tula. Ne? Itang tula na a-encounter ko la, reting kapatad tamong pakakalulu, retang mangalati at misusopan. There is joy in serving. Atin pong tula, king pamanyuyu. There is joy in giving. Ating tula, king pamamye. There is joy in sharing, and there is joy in offering oneself to others. At ing tutong pamamye, apinitang atin ka, kekane, pangain tuliran mo deserve mo pero ibiyeme pa karing aliwa. O itaytang tutong pamamye. Kaya kane, deserve ko na ini. Pero, may intindihan ng sarili mo, ibiyeme karing aliwa. O itang tutong tulang daralana ning pamanyaw. Sabi ng Pope Paul VI, ketang metong ng sulat, nga na, emo kanu apikawani, ring tula ampong pamamye o pamanyaw, joy and sharing
are inseparable. Ela mi kakawani, parati lang miyabe. Pota ka nung sasahop ka, sigurado panamdaman mo yung tula. At potang panamdaman mo yung tula, in one way or another, may kasahop ka. Inya, pinamdaman mo. Inya nung bisa tamong makaramdam tula king biyeta mo, idake tayo at ibiyetaya ing sarili tamo, karing aliwang tao. At potang penamdaman tamo ing tula king puso tamo, lalapit na katamo niting tula king apong Gino. Uling iting tula, manibatan po mismo kaya king apong Gino. Ewari, iti mo naman ing tulang daralanan ing minunang Pasko. Inyapin pagmasosyan tayo ing Pasko, uling ing tula, mi pagkalub kaya katamo, inyang dinakene ning Diyos ing sarili na kaya katamo, migbabaya at pikyabaya na katamo. O yan mo naman sana, ing tulang idake tamo, karing aliwang tao, itang tulang manatili, uling tulayang manibatan king apong Gino. Manatili tamo pong makalukluk at tintamo pong kaparokyang magmasusi king karelang silver wedding anniversary. Ausan ko pong muntaking harap. Dimyasawang June at Maribel Gomez. Bangkanita ibayuda ing karelang pamitangwanan. Anting miyasa. Kaluguran kong June at Maribel, ngeni ibayuyu king metong at metong arapaning Diyos at ning kayang balayan, ing kaya kayong pamitangwanan anting miyasawa. June, babayu mo ing kaya kang lugod at katapatan king kaya kang asawa. Opo. Maribel, babayu mo ing kaya kang lugod at katapatan king kaya kang asawa. Opo, Padre. Manalangin tamo. Talakad ko po, manalangin tamo para kari Maribel, ampo ni June, ngayon pagmasosyanda, ing 25 anibersaryo ning karelang kasal. Duwan ko ginu, ari ring sablang lelangan, gewa mo keng pakamalan mong balayan at kitman mo kami karing kekang kalam. Kaya beri June at Maribel, panwanan da ka at pasalamatan da ka, para karing milabas dang banwang miyabe. Isundo mo sanang kakatmuan ding pusura, king lugod keka at king metong at metong. Bendisyonan mula, kambering karelang pamilya, kamaganak, at ding karelang kakaluguran. Tayran mo sana sukad ning biera manggaman king alang-angga. Amen. Eme Kakalinguan, Maribel, Ing Singsing, Abinyeko Keka, Anting Tanda, Ning Kaluguran da ka. At ipangako ko, ingalang kupas, akatapatan, bilang kekang esposo. Eme Kakalinguan, Ining Singsing, June, Abinyeko Keka, Anting Tanda, Ning Kaluguranda ka. Ipangako ko, ingalang kupas, akatapatan,
bilang kekang esposo. Palakpakan tala po. Kayo din mo na yung ikis kanya. Marinela po. Ngayon po muntata king panalangin ng balen. Manalangin tamo king ginutang Yesu Kristo, ban mirake ing biyatamu ngayon kasalukuyan at pabandyan na katamu king kayang pangayatyu. Nga tamong sumabi, umeka ginu at iligtas me ing kekang balayan. Ulitan tayo po. Umeka Ginu, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mo, o Ginu, inganggang tigang agabon ning lugod ding kekaming yato. Pataban me ing disyerto, umeka at papamulaklakan me ing lugod at tula, inya ngaming manalangin. Umeka ginu, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mo, o Ginu, ing sablang pamakilibayang amanong tingyan mi. Bubuklat mo balugbog ding maklak at kakalagan ding dilaring pipi. Umeka at pagdala mo keng pamikaluguran at pamisan metong. Inya ngaming manalangin. Umeka ginu, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mula, o Ginu, ringanggang sukulan at telakadmi. Titimawa mo ring bihag, umeka at dinan mo keng kalayan. Inya ngaming manalangin. Umeka ginu, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mula, o Ginu, ringagang gerang pigmulan mi. Papawi mo ing sakit at takot. Umeka at papanyampagan mo ing kapayapan. Inya ngaming manalangin. Umeka ginu, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mo, o Ginu, ing sablang danup aemi pakibatan. Dininan mong tinapering danupan, umeka at bustan mong idakemi ingatsuke kami, inya ngaming manalangin. Umeka ginu, iligtas me ing kekang balayan. Umeka at lawan mo, o Ginu, ing dimutdang kasalpantayanan ding puso mi. Bubuklat mo mataring bulag, umeka at dagdagan mo ing kaming kasalpantayanan, inya ngaming manalangin. Umeka ginu, iligtas me ing kekang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan ning balang metong at metong kaya katamo. Yulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tamong mengayango na biye. At ipagkalam na saning kapag masandaring pamisa, ipanalangin tala po. Umeka ginu, iligtas me ing kekang balayan. Ngeni po adwan tamo ing sarili tamong kapagnasan. O Ginong Yesus, umeka at pasiknangan mo kami ampon ibayu. Metong kake kami, kaya bera kat karame king biye. Ikay ng anak ning Diyos at kaya kaming ginu, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplalata mo ni mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, mananasa ng iting ay na iampang mi king kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlud a sakripisyo king kekang dangalan at tuneming Eucharistia at kaligtasan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimurin. itasyo na ring pusuyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ang pon matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesukristong ginumi. Inyang migpakumbabayang mekisaut ke kami anting tao, ti parana itang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para ke kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngeni panenayan miya itangaldo, potang ikristong ginumi magbalik yang pasibayo king kayang ligaya. Kanita, maging kay kami sana itang kaligtasan na pengako na ang ngeni panenayan mi king mipnong kasalpantayanan. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makyabe kami, kingalang tunang dang pamamaya kapurian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ayin, kingaslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, kuanan iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti iya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay ba't apunan, king waning kalis, pasibayo, pepasalamatan at pinuri, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na, kuanan iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay at para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti
bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyange ni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, ining tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banala espiritu. Ganakan mayo igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganapya king lugod. Kambe ng Leo kalabing apat ing papami, i Florentino ing obispumi, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang mengayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan, lalong-lalo na dening anak mong mitipon, ban pasalamat at pasaw keka. Ding kapatid ming miyang pang kaniting misa, at ding anak mong ipanalangin mi, kaniting banal akapagmasosyan. Gawan mo kaya ngang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induning Diyos. Kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol, at ding sablang santo. Isan Vicente Ferrer, akekeng patulunan, tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilata ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banala espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. 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 Anting meto nga pamilyang tinipo ning Diyos sa igpatamo, kaya abe-abe tamo ngening manalangin.
Ipaming at yubanwa misamban yaing at aking ayarian ipamintuan ing lubmo ket isuli antiban mo ipamintuan ing lubmo ing kakanan ing ibiyem ket kami ay sa uling puso. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kay kaming talapangabos. Ekaing kayaryan, ating ating igaya, manggaman, inganan. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kay kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, parating mantabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Matula tayang iyampang ingwaganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po, kaya kayo.
Yoing kordero ning Diyos, yoing milalako, ing kasalanan ning yatu. Mapalad la ring mayaws magisulu, king apuna ning kordero.
Manalangin tamo. O Diyos ting pakalulu, ipagkalubmesa na kay kami, kapamilatan iting Eucharistia, ingkehang dibinong kasaupan, ikabos na kami karing keheng kasalanan, at isadya na kami para kingaldo ng kebaitan, ning kay kaming talapagligtas. Idiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kay katamong kapabalwan. Unang dili po, pasalamatan tala po dahil The Boys, dahil kay katamong EMDC, ang po, kay katamong Paris Pastoral Council Coordinator, Brother Ariel Makabali, king pamag-decorate da kilwal ning Pisamban. Pansinan niyo po, ala pa mong dekorasyon kilub ning Pisamban na pamasko, uling pa po Pasko. At yuta pa po king panauna ning Adbiento. So namnaman tayo pa mo yung Adbiento, at least ang gangeni, at bukas po uling simbanang bengi, maliyari na pong mga bit dekorasyon pamasko. Bangkanita po, mas apakamalan tayo ing kabaldugan ng Adbiento. Kapamilatan na po niting simbolo, ining korona ng Adbiento, metong tamong balayan manenaya, libutad na ning dalumdum. At libutad na ning dalumdum, ating ditak-ditak, asaslag, asala. Ang gana po tang maging ganap ing sala. Inyapin po, madalumdum tapaketi, lapang Christmas lights o Christmas decoration. Bangkanita po, panandaman tayo ing diwa na ning Adbiento. Uling, ing Pasko po, mo metong ayaldo. Metong niya pong season, almost 3 weeks siya. From December 25 hanggang pong January 11 or 12, mga kung magkamali, ing kapiesta na ning pangabinyag na ning Ginoo. So, salamat po kareng mag-decorate, kilwal na ning Pisamban. At magumpisa na po yung kakatamong Simbambengi, karang kakatamong Chapel Communities bukas, December 15 hanggang December 23. Kaya po king parokya, magumpisa pong December 16 hanggang December 24. Alas 4:30 na po ning abak, yung kakatamong misa keti. Alas 4:30 na po ning abak, yung kakatamong misa keti. So sana po pangumbira tayo, yung kakatamong misa, king Simbambengi. At mag-resume po, mibalik po, yung katamong regular Sunday Mass, ng December 28, kapiesta na ning Sagrada Pamilya. So, ita pong December 22 ya po ita, next Sunday, December 21, alata pong misang regular 8:30, tapong simbang bengi, mas tamo yan ang katamong Sunday Mass. At kalupa na po ning gagawan tamo banwa-banwa, at yung tamo pong Paris Christmas gift giving, itang kakatamong food package para Noche Buena, ding pekakalulong miyembro ng kakatamong parokya. So atin tamo pong mitaga na pera from 2023 hanggang 2024, mamalagang 73,000 pesos. Ila pong peka seed money tamo o initial funds. At nung buriyo pong dagdagan, welcome la po din kaya kayong donasyon, ban kanita, mas nakaltamo po apamatulan, karing kaya katamong kaparokyang pakakalulu, ngening daratang kapaskuan. So sana po sumawag tamo para king kaya katamong Paris Christmas gift giving. Dakal salamat in advance, mariariyo pong ibiyaka na ako deng donasyon nyo o kaya king opisina na po ning parokya. At ngayon po, dinatang na yung kakatamong panenayan, yung kakatamong resident, Paris Deacon, Reverend Deacon Kevin Adriano Simbulan. Welcome tayo po. So welcome among king the Lord's Annunciation Paris. Pakiramdaman tayo po yung kayang makuya na mensahe. Maya payabak po kaya kayungan. Maya payabak po kaya kayungan. Opo. Dakala salamat po king kaya kayong mapaling pamanagap ka na ako bilang resident deacon yu po. Ing kaya katamo pong Archdiocese ing paninap na itang maging Church of the Poor tamo. Itang Pisamban a Santa Iglesiang kalulu para karing pakakalulu. Lulugod at mamantabe para karela. Inyapin po ing kanakong apostolate, ing kanakong ministry, king kaya katamo pong parokya, apin itang to locate the poor, to be with them, abayanan tala, makipagkwento karela,
komustan tala. Inyapin po, pasahop ko po kaya kayo, lalo na po kaya kayong atsungeni kayong ding CPC, da po ring balang barangay na atsungeni, pasahop ko po kaya kayo at kaya kayo pong sisimba. Let us locate the poor. Na po, ding sakop na po ning kaya katamong parokya. Sabihin nyo po kanako, nung ating kayong kakilala, at bandang January po, magumpisa na po ing pamamasyal at pamamunta karela. Nanong gawan, makipagkwento mo po. Itapa mo po yung initial tanggawan. Pasyalan tala, puntalan tala, mga ngumusta mo. And then po, tang ikitaning kabilienda, karenta mo po gawang programa, ban kanita, makasawp ta karela. So, antabayanan nyo ko po, at sana po, king pamanantabe yung kanako kaniting tagimpan, na lugod, kareng kapatad tamong pakakalulu, makanyan mo naman, ikayo mo naman po, lumalam, miyanad kayo naman po, king biye, pamaglugod, kasuywan, para kareng kapatad tamo pong mangalati, marayo, at pakakalulu. May papanantabe tamo po, dakala-dakala, salamat po kaya kayo nga. So iti pong misyon, pamagsilbi ka rin kalulu, niya po misyon ning diakon, misyon po ning balang Kristiyano at ning mabilog a parokya. Sana po, agampanan tayo iting misyon. Salamat po. Inginu mantabe ke kayo. At keka antimurin. At mantabe ke kayo at karing kaya kong pamilya ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingigpa ating anak, ating banalay espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umetana, at idake tayo ing tula ning apong Ginoo karing aliwang tao. Salamat, King Diyos.